Hello! Welcome back my YouTube channel. Iring banbanon, ichika mo, ilaglag natin. Shalala bang bang? Hello! Good morning! Welcome back sa akong YouTube channel. So, kagabi, bumili ako ng sliced bread at saka fresh milk, no? Kung ano man siya, it's a low-fat milk. So, bumili din ako ng pineapple and of course, akong peanut butter, no? Para sa kuan siya is a good for health ni sa kuan, very healthy for the brain, no? Na akong iring banban na bahipit na sad siya. So magkuan na ko toasted bread. Ito, kain na tayo for my breakfast. Well done kaya akong toasted bread. Sobrang ka-brown. Maunta. Akong brunch. Okay na po ani toasted bread with peanut butter plus pineapple juice na unsweetened. Crispy and crunchy. Masarap. Akong bread kay brown bread. Gabi supposed to be patu pandesal. But the pandesal it's
Ang each niya is 1 dirham. Gamay ra. No? But I decided to change akong mind na palit ko sliced bread, 7 dirhams. Dahan pasulod. Dahan makakaon. Naman. Ang peanut butter kay maka-help din sa imong brain, maka-relax, plus memory. Dahan siya benefits. So, kaon tayo ulit. Ito, pag budgeted kayo, ito dito, no? Mahirap talaga OFW. So, bumili na lang akong sliced bread para for the next day, naapa siya dili. Yeah, sila ate o si Fuan, no? Makakaon sila dili. So, dahan yung makakaon sa among sliced bread. 7 dirhams. At least brunch na yung mo kay ang among dinner kay early ba among dinner sa trabaho 4 o'clock, it's free. Na kung iring kaon siya bread. Akong nabasa ang peanut butter dako kay siya ka ng benefits, no? Makarelax sa imong kuan brain, makatabang siya ka healthy man sa imong memory, sa imong kuan kana daily kuan mo routine sa imong kuan, dako kay siya benefits. Mo na akong nabasa ang sa motuo lang. Di ba? Normal ninyo. Mutuong sa dili, that is your choice. Idala na ba? Tanang natin memory ka. Ikaw tayo peanut butter. Di ba mga yung ban-banon? Sabi na stress ko, pero kontrolado lang siya. Kaya na-trauma baya ko. Ano ito siya? Nahulog iya.
Kami kay mga iling banbanon, no? Ma-feel nimo ang kuan kay na siya kuan sa crunchy ang peanuts niya. No? Namigid siya. Na may uban peanut butter nga oily. Kani dili dry. So nabusog na ko mga iring banbanon, no? So that's for my brunch. Two slices of brown bread with peanut butter, crunchy, plus pineapple juice na unsweetened, no? So a perfect brunch. Busog na ko kay later on around 4:30 na namisad mi dinner. So it's really good, no? So thank you. So guys, thank you for watching my YouTube channel. Iring Banbanon, please don't forget to like, comment, and share to your friends, no? So daghang salamat. Puno sa kasakit o puno sa kalipay. Shalabambang. I-chika mo, ilaglag natin. Nahala! Bye! God bless to everyone.